crack on the beat. Mwenyewe yamenyekanye ari cool, abapatana ariko bakamubona ari cool, yakodaga ukashoboye agatsinda cool, yakadutaga bibanga kutida mountain, masikini kandi yabaka yambaye teni, mu mayira camagenda dudubiza fans, bamwe agenda tahatiya naze mudukoni, ashingiye uko abyumva wabayumva dibidodi, utamuvuga neza mufata nka Babylon, ibyo yamenye niga byamugize umukoloni, uzamudebe neza uzabimusoma mumboni, nuzacumbudida ubusa nk'ubyita ubwiboni, bidamwubaka cyane nubwo ahora ku nkoni, nubwo sosiyete atuyemo ibifata nk'imigani, noho muri we wapireka si igipagani, bino ntuzabipinge si propaganda, ni wa muco wa nigodozi mu muganda, madaso y'abarapa ntajya yiganda, isadi yadasaze niyo kurusenda, uzamupima ariko ntumufate gunda, afite iyajya ntuzamubuze kugenda, musunike mu byashoboye biragenda, afite ibyatsi ntiyabaho nka nyabyenda, nk'umusitari akeneye kugura kenda, ikindi kandi akeneye ibiryo ku buriri, azabudade rimwe ntabudade kabiri, binezaneza bizatuma azana kabiri, ni kwa gutohagira yinjiza ku mamiri, niyo bidongo izajya yisuka nk'umuriri, bakunzi bacu biganze nk'ubwira kabiri, ni rwa rujya n'uruza duhoda mu birori, ni gangsta street, ni charuti ya game, ni charuti koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, ni gangsta street, ni charuti ya game, ni charuti koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, natikise mu cyadenge mbu musitadi, nk'umunya cyangwa imizi itari mu gikadi, kutigisa uruganda bisa bisukadi, wanazunga muzunga nk'akamarimadi, niguha pisa abantu batudutse mbadi, nikwa kudada amajodo nka ya jagwadi, niyamikuba nitagiza mu bugwadi, nuzazindane pakubonya y'ubugadi, nuzishinga abantu bino nibagadi, shinyiriza wenda wisige na kamudadi, hanagura ijisho umeditire mu midadi, gusunika imisi bisabuyo by'ubudadi, nikagahiga ukwepa mu vidingo nk'umuhadi, ongera intambwe maze bumva iyo midindi, hari igihe bikundeje ukaburiho nk'indedi, uriho neza utari kwibuka iby'ubushomeri, wiyumva nk'imbobi ikize taki y'umuneri, uhura nabo mwatigita yubaho ubuceri, apana kubabona ukitaduza nk'igikeri, ukiyibagiza ukuntu mwasotanye makeri, kurira bifate tujya gusaba umuceri, turaho duciriritse dutunzwe n'amayeri, none ubu ngubu tubasha no kwigurira byeri, uwagiriwe umugisha agenda no ku babyeyi, ntuzibaduka umwana ntuzamurede bajeyi, mu bihe biza wenda yaguha no ku birayi, tuyama wadirimi tubona avuye i Burayi, umurima nakudombadomba za karayirayi, kuri fone wita busirimutse ngo yesa, ni gangsta street, ni charuti ya game, ni charuti koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, ni gangsta street, ni charuti ya game, ni charuti koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sakarada Premier. Uyu munsi nkabanisanze muri kwizerwa Arts Furniture, aho nje kubereka ibyiza biri muri kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me. Let me show you this. Yes, kuri wantu mukunda intebe za kwiri nazo twazibazaniye intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa, aba intebe za original, intebe nziza cyane
cyane ko ubu ngubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 la, kwizerwa Asfanica ibintu n'uburyohe. Muri kwizerwa Asfanica tubafitiye intebe nziza ewana, zanabe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore nana mukwime ewana, hano ibintu aba ari fresh kabisa. Sibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro, turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Sibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose bari muri kwizerwa Asfanica. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this, ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane cyane n'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasala manje, muri kwizerwa Asfanica uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri kwizerwa Asfanica ibintu n'uburyohe guys, mutugane natwe iwanyu tuhakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No mungu wa Sakarada Premier hamwe na kwizerwa Asfanica. God bless. Smartphone yawe yaraguhenze none gushyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti, bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri, kandi uzadusanga na accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 085 104 091. Aya basi, nyuma ya Falpi mwenyewe anachari the Premier Sankara mwenyewe, episode ya 4 bayise nguki watching you. Ane otwagarucyo mugenzi basanga munuza yapfuye. 1 minute I'm drinking with Nate. Tunotumwe na Nate. It's there. Axel yarahari Somewhere. Hari ahantu yaje kujya, twabonye amukurikira ajya kuri Anesta, hanyuma yose ntacyo nibuka. Ati yaguye uko bigaragara yapfuye sangayizi hagati ya saa 9 na saa 11 z'igitondo. Happened is your idiot hubby caught me. Ati umugabo yatashye saa 11 na twabonye areba kuri kamera. Umugabo yankobora imodoka yayigongesheje, twabonye ahangana na Dan Kane. Ndaceka yaracekaga yuko munci nyuma na Agiseri. 2 blocks from. Ati imodoka yagongesheje ya Neti yari inyubako ebyiri urenzaho Agiseri atuye. Finish. Stay. Ya urashaka sinzanze gukora ndati ubaye byiza wanahaguma. Kumba maniga yari isaza maniga sigara nicyana. Bwatinze. Stream Australia hamwe na Sun Presents. Buriya ku giti.net rero hano habera ibintu birenze papa. Mgenzi ni bwatinze. Buriya kamabwire mw'abantu mwe unafuha ibyo fuha byose. Uzirinde kuba warwana cyangwa kubita umugore. Yasankana nje umugore anciye inyuma. Nanjye nkahaca harafunze se maniga aragiye yangwa arafuha yica umuntu, maniga sigara ni cyane. Ariko ja amahoro ni meza, undi aragenda agahangana, undi binakabibonera agatsi. Na Stand Original Series ndaburi yasanka ibintu by'intambara shwita ntago wabibonamo ukuntu nkunda amahoro. Ngo maniga ngo yigize intwari ngo nije ya ko watinze nakabaye ntagiye ariko ndahari tayare. Ayini banapangaga ubukwe ari ku kigori bro. Sheri nabize cyane mfite ibyuya byinshi yakanje gukaraba. Oya humura. Ibyo yakatwanze tubyongere. Bro. Urakarabira rimwe. Maniga rigereza. Uragenda ukarwana umwana agasigarana niniga. Wowe uri murarya ibigori. Mwaretse ubujiji. Gambe. Mana sheri iki gitanda cyaso gukuraye ni cyiza. Tuzanagihinduriye matera. With you. Oh. Mana rwose nanga kuba nari kumwe nawe. Seriye.
oya ndi seriye. These past few weeks have been so perfect. Ibi byumweru bitatu tumaranye hano mana nyagasani ndi kumva ari byo byishimo. Ibazamara ibyumweru bitatu rugo ruri kubigorisha. Yeah, they have. Ya mana niko bimeze ibyumweru byari byiza. Bari hakuno baraganiramo. How'd you get this scar? Iyi nkovu so ayikuye sheri. You know, Urazi. being a kid. It's not Uzi by'ubwana. scar. Oya wembeshye inkovu nagariye mu bwana ariko. Ni Dani You can tell me. wambwiye. I had a bad heart since I was little. Atarafite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima nkiri mutoya. I had to get it tuned up. Bagomba kumpindurira. I'm alright now though. Yari inkovu nini cyane usibye ko kwa kuno muragenda kure inkovu yagiye isibangana. I had to miss a lot of school. Akenshi nasibaga ishuri. I had trouble making friends. Kugira ngo nabura n'abana baneze ibibazo. We're alone now. Mana wakuze uba wenyine. Ya na lonely kid. It was hardest on my dad though. He had to look Atira papa ntabwo byari bimworoheye. after me all by himself. He had Urumva ngo umubyeyi ufite umwana ufite ubwo burwayi yangumaga hafi. no idea what to do. Ya nk'uko bimera. Mana papa yari umugabo mwiza ariko. Dani. Ya urumva byari biraho. But I was this weak kid. Sad. Urumva yabonaga cyakora umwana w'umunyendege nke. I think he resented me. Bashaka ko bamuhungabanya. Yabayeho nawe ubwe ahangayitse mu buzima bwe bwose. Amangayikira. I'm sorry. Mana wihangane. Biriya basore babateka mitwe iteka baratera umukobwa imitoma ariko mu buryo bwo kumutera agahinda. But hating them too. Ati gukunda abantu no kubanga rimwe na rimwe hari igihe usanga bingana Sorry. Is that kandi wihangane mvuze nabi. you know what I mean? Yeah. Ibyo navuga urabyumva ndabyumva. Fucking hated my mom when she left. Ati nanjye mama naramwanze igihe yadutaye. Ngaho mbwira inkuru yawe. We used to come up here, Twakunda kuzana mu mavakanse. school holidays, Nyine twaruhutse. smoke bomb and disappear like Ariko rimwe na rimwe mu makaza akadutana kwa sogokuru akabura akamara icyumweru umunsi adahari. Hanyuma then 1 year the school holidays. wari umwaka umwe hari vacances grande vacances zararangiye We came back. dutegereza mama ko agaruka kudutora turamubura. Changes you, doesn't it? Byaraguhinduye ariko sibyo Being alone like that. kuba wenyine utari kumwe na mama umwana w'umukobwa kenshi hari ukuntu bigutura bikanaguhindura. Alone. Oya nawe numva ndi njyenyine sheri. Bebe mimi niko hapa ndahari don't worry. Amerika karaje cyane injiji gereza sha abone ibintu mwigiza ngo murarwana uburwana niki. Yari mpamvu umugora guca inyuma nawe umuca inyuma awi kumbe hakuno ntago numva ndi njyenyine I don't feel alone. Kumbe muri yanzu imwe barimo harimo kamera. Kumbe Dani nawe yifatira utu video araza hakuno agatureba nyuma yatandukanye n'umukobwa. Ibintu byajya byancanga. Uyu mukobwa bwa mbere bari bazi Galaxy wabateze kamera. Kumbe na Dani nawe awatega kamera. Azimye imashini. Nyamara ngiye filime. Hey! Bayise watching you. Aracyenda Premier for Tour episode ya kane aracyenda Premier for the one and only. Mwibutsa yuko kuri website yacu ari wa ejatakadomo.net. Aho ushira bitandatu ukwezi na 2 ku cyumweru. Aho ureba filime za Sakala da Premier Junior GT ndetse na Dira nikabaka bebe. Aya. Aho ukarya show nabawe nta mususu nanjye ngimira nanda y'umujinya. Bwatinze hakuno. Mugenzi yo babyutse mu gitondo nta kindi kiba. What? Mana gutwaye akantu kamwe. It's really heavy. Look. Mana biraremereye cyane she ntabwo bireba ukuntu byamvunnye. Wait. Uri umunyenege kabisa. Akabwa kaza hakuno. Dana gacana kuri ka post office agarana nzandiko bohereje. Alright, talk to me. What are we doing? Sharing ngambwira turakora iki uyu munsi. You can put the canned tomatoes in the pasta. Mana cyo nyine nuko ndareba amatomate twahashye na pasta. Arangiza muri telefone y'umukobwa. Urebe. Mana nibagiwaga kaba. But we can do Asanga instant. tesi yamwandikiye. Ati ndacyategereje still on for one. Abona hari abamutegereje. You hungry? Sheri urashonje. I'm gonna go meet Tess. Oya ngiye kujya ngura na Tess. Apartment. Get an Nshaka kujya kumufasha gucleaninga apartment yiwe. agent through. Mu agent agomba kumufasha ntabwo yaje. Full afternoon plan. None se gahunda twe tujya mu saa sita. Yeah. Why don't Sherry. you go tomorrow? Wazajya kumufasha gukora amasuku. I promise it'll be. Mana aba bakobwa batuma tudahura njye nawe tudahorana ntabwo mbikunda. Already bailed on her twice though. Oya naba muhemukiye kabiri. Masheri biri kumbabaza wigenda winsiga. How about I go with you then? Waretse tukajyana. Any hands and all that? Ari tubya bitwaye nkabafasha gukora amasuku. Arashaka tugirana igihe cy'abakobwa twenyine girls time. Wowe ntabwo ukenewe. Sasa Dani nagashaka kubwa kamuvi ruhande. Yeah. Sasa turabona nimugoroba. Brass. Ati umva witegure surprise yambaye. Ndaza kuba nakwiteguye. Agiye kureba Tess.
Dani uyu musore ntago agishaka uyu mukobwa akurana n'abakobwa inshuti ze cyane aba yumva yamwiharira wenyine bakibanira uwa babiri. Bwatinze. I thought it was so perfect, remember? Mana naketse ko ikanzu yari ube nziza. Ugly. Sasa hari n'amakanzu bari baguze nk'abakobwa. I was in custody. Ati ikintu gitangaje nuko umugabo wawe ari muri gereza ari wari waguriye iyi kanzu. Dodged a bullet. Yewe umuntu yakwepye amasasu menshi nibyo n'ibindi bibazo by'amasasu umuntu yakwepye. Did you? Ese ibirahure wapakiye ndati ngibi. Sasa baje hakuno baza kwitamo nk'abakobwa. This. Nari nkumbuye bino bihe. Day drinking and hanging out. Mana nari nkumbuye ko dusohoka tugasangira tukaryoshya. An hour away. Mana yari ni side chill. Some reason. I mean, where else was I gonna go? Ese urumva rero hano najya koko utsibye kuza kureba. I can't stay here, and Nago naguma hano. now that I'm all moved in, I actually hell. Atu nakone nyine bingiye kubijyana mu cyaro. Sasa karo gakobwa karimo karapanga ko kapakira mu byinzu kabagamo kakabijyana muri yanzu ya sekuru iri mu cyaro akarajya gutura burundu. More space. Woni nilina You should come. nyine yakanya. You should. The Wajuze ariko tugahanginga out together turi kumwe. place looks really different, Hari ahantu haratandukanye. and Dan's a great cook. Na Dani nawe turi kumwe nawe n'umusore uzi no guteka, is a great cook. I'm free next weekend. Okay, by the free weekend itanaza nkagusura. I'll ask him. Okay, zamusaba ubuhushya. Maybe gonna go. Sasa ibaze kuba ufite inshuti mwajyaga musura nuko mushaka ariko yabona boyfriend ati ntago byakunda ko unsura zabanza nake boyfriend uruhushya. Away. Bivuze ngo nawe ubwe ntago uburenganzira bagifite mu rugo rwe. Plan now you bail. Ariko se kuki mu rugo mpaza umupangu usanga uca ku mana. And since when do you need permission? Ni gute umbwira ngo uriya musore atagiye guha uburenganzira bwo kuba wakakira inshuti zawe mu rugo rwawe mwarashakanye. I do, Mba but ndabyumva gusa. Dan's actually really good for me. Mana Dani ni umusore tuberanye kandi ni mwiza kuri njye. Yamaze kukamena ipira. He takes care of me. Mana anyitaho. He makes me laugh. and Aransetsa tera blage. I feel really seen by him. Mana hari ukuntu umukobwa bari mu rukundo akabona rwose umuntu bari kumwe amwitayeho cyane arandeba arambona. Sometimes it's like he can read my mind. Asa nkasoma intekerezo zanjye ndi mu rukundo. It's the speed. You know, it's like Umva ibyo ni umuvuduko urimo uragenderaho. whenever shit hits Kandi the akenshi umukobwa ari mu rukundo cyane hari igihe birangira gonze fan, you just ugabanye speed urimo. you stop. Ushaka kuzashinga amazuru cyangwa ugongesha moteri. I'm not tracking you out, Tess. Umva sheri ntabwo ndimo ndagukwepa ntabwo ndagukatira. Bano bakobwa bari inshuti magara ariko akundana na Kane. Kane yamuha uburenganzira bwo kuba yasura abashuti be ariko Dani wari baramubuza kuba yakora iki yahuza n'inshuti ze. Promise. Kandi ndagusezeranya ntabwo nagukatira kubera umusore. Amugira inama atari ko bibaye byiza wagenda gace mu rukundo urimo urakunda Dan. Joyeux anniversaire. Dan yarakoze ka anniversaire. Shit, wait, did I get it wrong? None se nagwambwe kuva ku tariki 30 z'ukwa gatatu. Cyangwa naribeshye. Mana wabyibushye. You had? Barazwa ari ubyibuke se. Yamuteguriye militipuri zamaranye iminsi. One more thing. Buretse gato arakandi ari n'imana ngufitiye. Oh. Wow. Okay. Arangire fungura turebe. Amuhereza impano y'uburoso. Akaroso. This mean I'm moving in? Bivuze ngo uranyemerenze tubane. Uyu mutipe yabanaga n'uyu mukobwa w'umuntu waje kurepara inzu yiwabo nk'umuntu bahawemo passe nande na Claire ndetse na Axel. Mukobwa aranje mu buroso bivuze ngo nta mpamvu yo kujya kujya kwibrosereza ahandi iwanjye ni iwawe. Bantu mujye musirimuka bure buryo utanga impano bitewe n'ikintu ushaka gusaba umuntu. Nushaka gusaba umuntu ko mubana umuha uburoso. Bivuze ngo aze abi wawe nyine mubane nuko nyine. Nekese. Mana. When we met, I never imagined that I'd be sitting here with you right now. Ati hari igihe kigeze kibaho sinigeze nimagine ko umunsi umwe nzaba nicaranye hano nawe urimo uransaba ko twabana. Ntabwo nigeze nibaza ko uyu munsi uzagera. Ariko nimukumva bimeze nkaho ari nk'igenero ry'Imana ari nka fate. Nkumbwira musore uvuga amagambo meza. Yeah. Lena ndagukunda. Lena I love you. You don't have to say anything. Ntabwo nugira icyo uvuga niba bikugoye. You to know. Ndashaka kubimenya ko ngukunda. Bakira aho. Claire arahamagara. She wants me to do a job for her, but Claire ashaka njya kumukorera akazi. Why? Oya none se kuki you umuhakanira. guys haven't talked since, you know, I thought it might be weird. Urabona njye nawe turi mu rukundo kandi Claire mumaze igihe kinini nawe mutavugana kuva umugabo we yapfa Axel. No, it's okay, I get it. Ndabyumva gusa. It's not like you guys were super. Abantu baratandukana muri iyi si niko bimera. Reminds me, this beach getaway thing. Do you think it could wait just a little bit? You already booked it. Binyibutsa tujyana ku mazi nabo. Tess is pissed at me.
Tess yandakariye. It feels like maybe she's right, you know. Ariko ku rundi ruhande ni kumva ibyo avuga ari byo, ntabwo tugihuza cyane. Mbere ntarakumenya nahuzaga nawe cyane, none na Claire urimo uramukwepa. Am I abandoning all my friends? Bisa nkaho ni muratererana inshuti zanjye. Oya ntabwo ariko bimeze. Need to reset, that's all. Erega ukeneye kubanza nawe ukiyubaka, ugakira ingoma z'ibikomere bya hahise. Ukeneye kuba uri wenyine. Bariya bashitoye nabakwibutsa amateka atakunezeza. I think you should do it. Ariko sheri niba ushaka kujya gukora kariya kazi Claire yashaka kugabanya ukagakoranya ntabwo nakubuza. Okay. Okay. Go to the bathroom. Yakajya gukoresha bathroom. Mugezi uyu mukobwa ntabwo agihuza n'inshuti ze cyane. Mba utegereze ngo wese nyare uzenduka kubitire muri dushe. Ajya mu bwiherero. Pete. Peter. Aruwaje hamagara Dani ngo Peter. Platinum Pete. Platinum Pete. Bite. Umukobwa nabaza hakuno, mana ari mu rukundo. Umukobwa ureba abakobwa abasirimu yipropose umusore ati sheri. Igihe kirarenze reka twibana, umukobwa avuye kumuha uburoso. Ni ikimenyetso cyo kuba yamusaba ko babana. Aza hakuno. Mugenzi kari mu rukundo. Murto yakabwa ati umukobwa uri mu rukundo akenshi aragiye birangira senuye amazuru. Arigiye wagonga mu rukundo ugasanga uriraburije kandi ukababara cyane. Bibaye byiza wagenda gake ku rukundo urimo urakunda Dani. Dani ntabwo wavuga ngo umukunze cyane kurusha wakunze nde. Kayini nubwo yakoze amakosa akaba ari gereza ubigende mu gake. Wa mukobwa yavuye mu bwiherero yategereje ko sheri aza asangana umuntu bari kuganira. Aje amwita Peter kandi yitwa Dan. Baraganira nk'abantu baziranye. Dani uyu muntu ni uwaye. I don't know who you are. Wa mugabo ntabwo nzuburi. Ase urimo atera brage cyangwa. Atlas Sales Conference. Ntabwo bukadurira mu gitwaga the Atlas Free Conference. Like 2 years ago. I need to leave. Imyaka ibiri va hano ugende. Pete. No. Ntabwo se Peter niki. Navuze ngo va hano ugende. Sasa uyu muntu aramuga ko bahuriye muri press conference yitwaga Atlas imyaka ibiri ishize ariko uyu ntabwo mwibuka. Making friends? Urimo ararema inshuti se n'umuntu mumenyanye. Lena, this lovely gentleman Lena uyu mugabo bona w'igikundiro thinks that we know each other. arimo arakeka ko dushobora kuba tuziranye. George. Anitwa George. But actually, I think I got confused. Gusa nshaka kuba nane nibeshye namwibeshyeho. And now I'm interrupting. Ka cyangwa se niba ndimo nababangamira mwihangana. So, nice to meet you. Anyway byari byiza guhura nawe. Mwembi babiri. Nice to meet you too. Abyiza guhura nawe. Ariko umugabo amuvugishije asa nk'amuzi aje amwita Peter aramwibutsa ngo press conference bahuriyemo. Uramuzi se byaheze. He. Bijanyita ngo Pete cyangwa Peter. Really? Bibaho rimwe na rimwe. You know, I think he was trying to pick you up. Ariko basanga ari baragutereta batinganye baruzuye. Aho ya sheri. Basekamo. Mugabo agizemo akantu k'urwikekwe. Why don't we take this to go? Waretse tukavana tugataha se. Ahita afata umwanzuro wo gutaha. Akira message irasona. Umukobwa arebye mu mutipa arimo aramwandikira hakurya kuri kontwari. Arebye abona na sheri we asa n'uwakiriye message. Bano bantu baraziranye cyangwa je ne ko ne pa. Reba filime sasa. Nakubwiye umwite the premier for real Samano. Bwatinze hano hari abarimo barakora amasuku. Mu rugo kwande kwa Claire hari yazaga. Mugezi wa mukobwa yaje kureba Claire nyuma yuko Axel apfuye bamaze nk'amezi angahe batahuza batavugana. I think we finally take this down. Yeah. Areke bitu bimanure. You really went at it. Mugenzi Claire na Zara bari mu nzu barimo barakora amasuku n'umwana na nyina. And fresh. Maze kubasa neza ibi studio ya so Ivane mo hano. It was. I like pastels. Ariko twashyama pastors. Aro wavuze inyuma. Haciye badahuza. Kamera banje gucya ku umukobwa ashobora ko yararyamanaga n'umugabo we. Ariko mu nyuma aza kumenya ukuri ko yabonye izindi video. Axel stuff? Muri mu mramano n'ibintu bya Axel cyane. Most of it. Bimwe bya nyuma bisigayemo. Pick it up. Fine. Mama we araza kuza tore bimwe na bimwe byiwe by'umwana we. Today, they were in the rubbish pile. Ewa nambwe ko imusa yaboneka ariko muhanze wuzuye imyanda myinshi. Everything's going well. Ibintu sawe bimeze neza. Did it? Ni nkuko wabipanze. I've had to hire a team. Ngomba kodesha chipe. Trainer. Nugo bajya bana posting buri munsi. Find the time, all the headspace. Ataranye nanye ne kuruka mu mutwe reba murabaye mvuye mu mujyi gira mu cyaro kujya refreshing mu mutwe. What are you doing here? None se uzanywe n'iki ubundi? Bira bazungu nazo guca ku manda kubwiza ukuri. N'iki kugenza? I've been thinking and I realized that I've been kind of absent. Ati rwose maze iminsi ndimo ndatekereza nkumva ko dusa nkaho wambuze nanye nakubuze nago tugihuza nka mbere. So I wanted to come and tell you I'm sorry. Nashaka kuza no wenda mwaka imbabazi.
mbabare kubwe byabaye. Last time you were here, I had all this rage. Nari mfite imijinya ndayigutura. Put it on you. Byose mbishyira ku mutwe wawe. We didn't. I mean, Axe was already gone and you were looking out for me. Nari rwose ubu ngubu njye birananeze kuba Axel umugabo wanjye yarapfuye ukaba kiri azana ushaka nabyo ni byiza kandi biranejeje pe. Gusa nta kibazo mfitanye nawe. Fucking blind. Nanjye umugabo wanjye yangize impumyi ntabwo nigeze menya ko umugabo wanjye yabika amavideo ameze nka kuriya. Me too. Nanjye nuko. Mama ngiye kubimanura. She's really coming into her own. Watanyage yakura. No, never. Oya ntuzatuma abona basore bateretana ndate ntabwo byabaho no never. I can see that you're really busy. Ndabona kuri busy. Just ji yawe yakire. Deka nikomereze. Buretse gato. Something. Hari icyo nshaka kubwira. I saw Kane in prison. Nagiye gusura umugabo wa Kane muri gereza. I know we're not supposed to see him before the trial. Ndabizi yuko ntabwo remerewe kujya kuba muri mbere ukajyanwa mu rukiko. Okay. Okay. He wrote me this letter. Yanyandikiye urwandiko. I had to look him in the eye. Nabanje kumuna maso. Ndakeka. See who looked back. Nawe turareba na nyine mu maso nkuko wajya gusura umuntu ishene. Hanyuma umurebye mu maso. I wore big heels. Nambaye inkweto ndende. I could lunge over the table and numvaga nazamuka kuri table ngamushinga amenyo nta kindi cyangwa banamutera icyuma. Ariko muri amaso. Numvishe mugiriye impuhwe. He doesn't deserve your pity. Ntago akwiye kugirirwa impuhwe uri amwicanyi. Zara. I'm okay. Mama ameze neza. I've fallen. Arabona muri kwitura hasi. It was good to see you. Sabyari byiza gura nawe. Reka nawe nikomereze nawe ugira ibihe byiza. Atejya gusura Kane. Bwatinze yari hakuno. Aza hakuno ku ishansi. Ye munyihanganire. Dani yabarira nitwa Lina. Who's Dan? Dani senindi. Sasa wa mutipe babana Dani yamubwiye n'umwubatsi yaza ku ishansi hano yamubwiye ari buze gukorera. Green Land Rover. Asanga nago bamuzi. Atwala Land Rover ya green mutipe muremure ufite Yeah. What's the name of the bloke that's doing our country? Arya mutipe ukora ibintu by'imbaho yitwa nde? Yitwa Raj. Haven't heard of it, Dan. Yewe Dani nawe tuzi. You know, I'll just call him. Reka naza kumuhamagara nta kibazo. Sasa rero filime umukobwa Jean Dani yambwiye ko yaje ku kazi. Address yamuhaye y'ishansiye niyamusanga ku ishansiye. Arya no so yitwa 12 Agri Street. Sure is. Naho ngaho rwose no 12 Agri Street. Yamuhaye address. Niwe se. Nguyu niwe wuyu. Yeah, I've never seen it. Uwo mutipe nawe turabona kuva twatangira kubaka hano. Biramucanga. Alright, well, no worries. Nemugire ikibazo nta kibazo. You too. Good luck. Sana amahirwe n'imigisha. Agakobwa bakabwiye ko umutipe ngo bakundana. Ngo hano ku ishansi yakabwiye ko akorera ngo nta nubwo yigeze akorera. Muri abazungu banga umuntu babeshya. Agenda hamagara Dan kuri FaceTime audio. Dan ntabwo yitaba. Agiye ku ishansi yaramubwiye ko akorera ntabwo ariho akorera. Missed calls ziruzura. Filime. Dani wambwiye ko akorera hariya ahantu ku ishansiye. Dani nkaba nasanze musanze ku ishansiye. Dani akorera he? You're awfully quiet. Haze ko umuntu tuje cyane sheri. Ko bagatashye. Urebe. Buri mugore amenya ngo atangiye kumenya n'abana bagore abasirimu. Ntabwo ibiro bihubukira kubaza yihurukanga. Oh, really? Ndimo nagutekereza utekereza iki? Kind of bad. Yeah. Sinzi mpamvu umuntu yumva neza. Paying for everything. Umaze igihe rwose ibintu byose ari byishyura. I told you, money's not that big of a deal to me. Amafaranga ntabwo ari ikintu nkunda muri isi. Niyo mpamvu ibintu byose uzajya ukenera uzajya umbwira nishyure. Still, I think it's probably time I go back to work. Manda cyaka aricyo gena nsubire mu kazi. Sleeping and go. Sheri uracyakeneye kuryama ukaruhuka wijya mu kazi. Let yourself recover. Banzu ukiri ibikomere bya hahise uryame nk'ukundi kwezi udakora. Buri mugabo ushaka kukwica mu mutwe akubuza gukora. Undebere. How was your work today? Wese uyu musakazi kagenze gati. Hano kambazi. You know, I drove by. Urabizwa nageza gukorera. Thought I'd surprise you. Nashaka gukora surprise. Lena Phillips. Lena Phillips yewe. Help me? Uri muraneka se? Yeah, non-stop. Oh yeah. I asked for you. No, naje ndakubaririza. But nobody seemed to know who you were. Ariko ko bantu nasanze ku ishansiye nasanze nta muntu n'umwe ukuzi. Did they pull that old stunt again? Utambwa ko badanyiza brage za kera. There are a bunch of comedians, a lot of them. Hariya ku ishansiye abantu bose n'aba comedy mana. Umva bose bakunda gutera brage. Bose ni ba mitsutsu. So I got out of there before lunch. Umva nahavuye mbere ya saa sita.
Ego. He seemed nice. Amugira umusazi. What's his name again? Harya uriya mutipe mukorana nabonye ari umwana mwiza, harya yitwa nde? Her name is Vicky. Yitwa Vicky. Are you sure you got the right place? Ariko se seri wagiyeho nankorera? Argyle Street. So hamweze kuri 12 Agri Street. Nahagiye rwose. Umuhanda wa Agri ariko umuhanda wa 12. 112. Nakubwiye 112. Okay. Amugira injiji. Agasobanuye Street. Jerry. Full dance. Mana pewa kandi biranejeje kuba rampange surprise gusa. Bari abatipe bakunda gutera brag ne bajya bumva. Hari uwitwa Mitsusu arabeshya. No, 112. Ariko Jerry wambwiye 12. Text me next time. Oya ubutabasu nyandije mbere kuza ku kazi nakubwije 112 nagari 12 gusa. I'll give you the tour. Nzagutembereza nkorera rwose kugira ngo atembere neza ntacyo bitwaye. Amugira umusazi. Yaneretse abantu bari kwishansa ifoto y'umugabo bambwira ko batamuzi. Iyi. Bitangira gake bimwe mugenzi we test yambwira ati ureke guhubuka mu rukundo ubyirukangamo cyane hari igihe urangira ubabaye. Bwatinze mugabo mu cyakare apakira utuntu two kwishansiye. Ya sheri naguteguriye ibya saa sita nuze kujya restaurant, ibintu bya restaurant umva ntugiye kurya mibe. Get so lucky. Mana ndo munyameriko kuba n'umufite amuhura bizu. Urakoze sheri. Thanks. Sawa. Keys. Ko ntacyo nzirera. Have you seen my phone? Na phone yanjye wayibonyera? Maybe it was in the bathroom. Yari muri douche. Do you want me to get it? No, no. Reka nyikuzane. Oya. Buri mugabo wamuhesira ndakumugora yafata kuri telefone ye arabyanga. Umukobwa nawe aramwihorera. Arangije umugabo wambeshya anakorera avanamo smartwatch. Buriya smartwatch iyo yihuje na telefone ushobora kuba wa detectinga ukamenya ahantu umuntu ari. Ayishyira munsi y'umusego w'iki w'intebe y'imodoka. Ayiseze kama umusego uhurira na hariya wicara. Ashyiramo smartwatch. Nibwatinze. Kumbe baragiye bakurikira umugabo. But I feel like J-Lo. Hari uno utagiye kujyanga Jennifer Lopez kabisa. Gute? Soderbergh. Out of sight? Soderbergh naguzi Stalks Clooney and shit. yajyaga as talking Clooney. Jennifer Lopez ari umutipe bakunanyezwa George Clooney. Bakunda kumustalkinga cyane amukurikirana yajyaga hose. Their ex all the way to Fiji. Wasanga uyu mugabo yagiye gusura mu ex wari yo mpamvu. Because it was true. Ahantu yaparitse atandukanye ni chance. Mine. Yewe nawe usanga uri kwinjira mu bitekerezo byanjye. Are you into the right building site? Ese ironi ryanzu isa nk'ari chance. And the houses on Argyle Street only go up to 50. Umugabo yangize umusazi ngo yambwiye akana ko ari kuri Agasobanuye Street ariko nagiyeyo ariko buri munsi warambwiye akajyayo. Place. It's. None nebara ahantu yaje ni ku rugo rw'umuntu. I mean, maybe. Cyangwa wenda. What if his wife's in there? Bose wasanga afite umugore indani. Owen. None wakuta muhamagara. We can't sit here forever. Muhamagare urebe niba ari bwitabe telefone ko umugabo uri kumwe n'umugore ntago yakwitaba inshoreke. Muhamagare wumve. Arahamagara. It's smart. Nago n'ubusazi nago ari ubusazi yamagara. None se ari hano muri ari chance ye. Umva ndabona imara soka ndabona imara soka. I was just thinking about you. Sheri nari ndimo gutekereza uvu muhezi. Liar. Mubeshye gusa. Where are you? Uriye Sheri. I'm at the hardware store. Nari ndi kuri hardware. Brackets as well. Urabona yari hardware. Hardware namwe abiki ibikoresho by'iki byo ku mashansi. Do you want to get lunch? I would Wariye. lunch, but I'm so. Nakifuje kurya gusa. Na swapinze umva nari naniwe cyane nago nariye. Why don't I come over tonight? Uyu munsi turarya iki? Okay. Ndakuzanira sushi nuteke. All right. Jiza sawa. Love you. Saa tuwarane ku mugoroba love you. Mutipe numubeshyi mwiza. Abanyagubwa ko ari kwishansi yari kuri hardware. Baranje abonye aje. Baritse bafite Land Rover cya green. Bwatinze maniga bakomeza kumuhanga amaso. Araho yaje. Buriya hari ahantu usanga hari nk'ububiko runaka haba bahabika ibintu. Abakobwa barakomeje bakurikirana nde Dan gara twabonye ari umuntu umwita Peter cyangwa se Pete. Bwatinze bakobwa bakomeza hakuno. I don't know what we're looking for. Yewe ntabwo tujye turimo turashaka. I mean, we could ask someone. Reka dushaka ko twabona umuntu. Hano hantu hari ububiko bw'abantu benshi akenshi abantu bakora ku mashansiye usanga bafite ahantu habahurira bose babika ibikoresho byabo cyane cyane iyo bakorera za company. Do you think these could be his tire marks? Ese wasanga hano hariho izi tire marks ziwe nano aya ni amapine ye. What? Holy shit. Yes. Mwanda bana? What? Nicyo ubonye? Kureba neza? Ndakeka nari habika ibikoresho. Same Gute as his toolbox. Urumva ni brand imwe y'ingufuri kuri toolbox yiwe ndetse n'iki
no ku bubiko tujyemo indani turebe ibirimo indani Surveillance. n'ubundi twiyemeje kumustalkinga tumustalking Breaking and entering. n'ubundi bigize Jennifer Lopez na George Clooney Actually, yeah. nagufasha cyane You're the manager, right? so manager wa hano ra yego It's my boyfriend's birthday coming urabona na anniversary ya shiri wanjye boyfriend wagiye kuba up, and baramubeshya present inside, and then we left the house. rero twahoranye hano nsigamo impano ye mwana indani muri store wahabika ibintu Are you Pete? bagiye imfunguzo Inside, and then we left the house, and I forgot my keys. rero tuva mu rugo nibagiye imfunguzo zita mu rugo kandi gift yiwe irimo hano indani nco wanyinguriraho Are you Peter's girlfriend? waba uri girlfriend wa Peter jazina iragaruka wa mutipe bahuriye muri restaurant witwa George yavuze ngo se waba uri girlfriend wa Peter kobwa yikangamo Guilty. yego rwose ni girlfriend wa Peter Sworn I just saw him go. ndamubonye vano nonaha Give him a call. wamuhamagaye se akaza gukingurira oya byihorere I'm sorry. urumva ari surprise rero ntabwo nagura urufunguzo rwa reserve nyiri ubwo bubiko atabyemeye ryazina Peter riragaruka urebe saa murakoze nawe undebere Okay, well, we'll see you tonight. bwatinze umukobwa agaruka kuri ka restaurant hamwe bari kuri anniversary Hi. yewe bite Sorry, service doesn't start till 12. Yeah, uri rwose bihangane twatangiye mu kanya saa sita I was actually here a couple nights ago. maze amajoro angahe mvuye hano Max, was that 6 for the bride party? 8. hano baba bafite gahunda nyinshi bategura amatebo bitewe n'ibikorwa biri buhabe abantu baba babukinze I'm so stupid. ngiye kubaza ibintu ariko bisa nk'aho ari ubuswa I met this guy here, hari umutipe twahuriye hano and he gave me his number, and then I lost it. yampaye nimero ndazibura Sorry, I actually can't help you. ntabwo nagufasha Sorry. His name is George. bamwita George amubaza wa mutipe waje akavuga akita Dan George nako Peter He was here about 9. none twahuriye hano byari nk'agasata 3 ka nijoro Super cute. mana yari umutipe bogare Nice. ufite amaso meza 9, did you say? abantu bose ko mba nabanditse baba babukinze hano amatebora kaze ngurebere George George Gibbons? bamwita George Gibbons Oh my god, I knew it was. mana icyo nibuka cyo n'izina George ariko Gibbons naryo yambwiye Mind if I take a quick photo? ngaho fotora nimero za telefone ngize hano ugire vuba ucomoke ndafotora saba urakoze manager w'ahantu umutipe abika ibikoresho yavuze Peter bimwibutsa George rero bahuriye muri restaurant akavuga ngo yitwa Peter ni bwatinze yaje hehe kuri Instagram atajya gustalkinga wa mutipe Peter agendera amafoto ye bina postinga buriya ntabwo gukundana n'umukobwa w'umusirimu niko bimera iyo umuzanye mu bweskoro usanga nawe kumutunyira acanye ku maso stalkinga Gibbons kureba neza kureba ku ifoto ya George Gibbons abona inyuma muri background hahagazemo Dani ari kumwe n'undi mugore filime yagiye atangira papa narabwiye ngo sankara mbazana utuntu tw'ubwenge bitandatu ntabwo bari menshi For a few weeks. I could have bwatinze aje kureba Gibbons baza kuganiramo sworn you said that this was a standalone. none se uraza kundeba bimara iki I think we got our wires crossed. bisa nkaho njye nawe hari ikintu duhuriyeho I can pass you on to one of my colleagues. Yes. ntabwo wawe na nimero z'abakorege banjye twakoranaga I actually bagufasha talk to you. urumva ntabwo aribyo nyine nashaka ko tuvugana Hey, we've met before. none se arya twarahuye mbere We have. cyane rwose twarahuye ejo bundi A couple nights ago at ni DeSantos, amezi make ashize amajoro make ashize gusa I was with Peter. twahuriye ku karesitora ka De Santos nari kumwe n'umugabo witwaga Peter Okay, but what is this about? none se ugamije iki kuri muramumbaza How do you know him? ubundi uriya mugabo Peter umuzi gute He was pretty adamant that I don't. urumva twahuye gutyo bya bintu bitunguranye ahantu Saw the look on ariko ntabwo uzinye bigiye kure your face, and then nabonye ukuntu wamurebaga hanyuma nibwira ko kuri kose mushobora kuba muzanye bigiye kure this. hanyuma byarangiye mbonye iyi foto Atlas conference, like aho twahuriye mu nama ya Atlas Conference maybe about 2 years ago. ni nk'imyaka 2 ishize iyo nama ibaye Do you remember his last name? wabaye buka izina rye rya nyuma No, it was like 2 years ago. yewe buze nawe umuntu duherukana imyaka 2 ishize uretse naba nigibuka koko Look, I've got to get another. No, but sorry. umva buretse gato buretse Do you remember this woman? none se uyu mugore basi waba umwibuka bari kumwe Name. ha izina rye nararyibagiwe gusa He was super fun. She yari umugore ushimishije pe was sharp as anything. umva yaranywaga ebana twarengewe iryo joro twanyweye icyo kunywa She caught your man's eye. That's for sure. ariko nabonaga rwose uburyo yarebaga uwo mugabo basa nkaho bari bakururanye bakundanye Yeah. mu maso yabo narabona ko harimo mu rukundo What's going on? none se nibiki bijya mbere hagati yawe n'uwo mugabo kumbaza I just really need to find this woman. urumva we niba nta makuru ahagije ufite icyo nyine muri kano kamwana kuba nashaka uyu mugore
Do you think you could help me? ese uracyakara ukuntu wamfasha? Bwatinze nimba aramuhaye aderese z'umugore je ne connais pas. Bwatinze tugaruka rucyanyirire Land Rover nabagera gutya gataha nagazi ko wa mukobwa Lina Phillips yatangiye kumustalkinga. Uyu mugabo buruko atashira kintu ahita akora abanza kuvana hano muri ka post box inzandiko baboherereje buriya muri Amerika cyangwa se na Australia n'andi hose mu bihugu by'Uburayi baracyakoresha inzandiko kuko hari usanga umuntu ari mbari ya mbari cyangwa se udashaka ko umuntu yakora iki yajya kuba yabahaka inganga ajye muri za email n'ibiki abantu baracyakoresha inzandiko cyane nko kwandikira abantu bibera mu byaro. Umugabo hano yajya yakira inzandiko nyinshi. Chérie, tu es à la maison? Reba inzandiko harimo n'inzandiko zande bantu bahora bamwandikira nk'uyu Gahini arandika yandika ibiki rangije inzandiko za Gahini uri muri gereza yandika acishamo amaso ya nk'iki cyo kobwa ari hakuno ahamagara nde ndanamuhamagaye ahitamo yanga kumwitaba yandika ubutumwa nasohokanye na Tess aramubeshya arangije manega so mu butumwa none waza nkabiyunga wari ikibazo girl stuff talk late ni gahunda z'abakobwa reka turabwana mu nyuma ntago ari umwana nagukerewe nonaho. Okay. Agiye kwandika arabihagarika. Good news. Akuru meza. Harry. Nabonye izina rye. I spoke to uriya mukobwa ari mu ifoto yitwa Harriet. Mate, he knew someone that worked reception at CPG. Urumva hano twahuriye nahamagaye umuntu akora kuri reception yaho hano twari turi imyaka 2 ishize mubwira cyari cyatuzanye. Wamuhamagaye se? Bailed one day. Ati uwo mukobwa yaje kubura witwa Harriet. Got sick. Ahantu yabaga bambwiye ko mama yaje kurwara. And a few weeks later she called up and said that she won't be back. Arangije arahimuka aho hantu yabaga ahamagara Landro daci ibyumweru bike ambwa ko yarwaje nyina ko atazanagaruka aho hantu yabaga. Explanation? Nope. Nabundi busobanuro hoya nabundi busobanuro Landro yamaye. And the girl I called said that she never saw her again. Ariko umukobwa nawe wo kuri reception yaho twafata iyo foto yambwiye ko atongeye kumubona nyuma yaho. Except this one time in Parramatta selling carpets. Usibye ko ngwara handi hano wongeye kumubona mu gace ka Parramatta agurisha amatapi. Which I don't know. Doesn't sound like her. Did they say which store? Dore se iyo store yaberereye. Abahamubonye nawe aciye igihe. Did you happen to get a last name? Dore se wabamenye izina rye ryanyuma uwo mukobwa Harriet. Bari muri iyi foto Harriet. Harriet Mason. She dropped a quote for me. Harriet Mason wasigiye ubutumwa. Right. No worries. Okay. Sawa nta kibazo. Thank you. Sasa yahereye kuri Gibbs ageze kuri Harriet Mason. Anagenda amenya amadresse ahamagara amenya amadresse Dani nawe ariko ahamagara bagabo batabagore mu cyaro bakaza Kigali kubeshya abana b'abakobwa aramukupa urebe gatinze tugaruka he Madrid hano hari uwo bavanye ni Kane bazemo iminsi Kane Curtis Kane nibyo mwitwa ngo ni za Gahini kumbe Dani yaje gusura Maniga baziminsi yari inzandiko nde icyuki inzandiko Maniga akaba ari uzitora akazitsimba umukobwa nanazibone aza hakuno. It's about Lena. Ngana nje ngo tugane ku bijyanye na Lina. Ameze neza? Ego? Ameze neza? Yabiki se turi kumwe? She's fine. Kobwa ameze neza? Fine. She's happy. Ameze neza, aranezerewe. Then what the fuck are you doing here? Urakoresha no amusenzi. Ananga ibyandikaho. Narumwe umukobwa arasoma. Ukeneye kurekera kwandika izo nzandiko. You need to stop. Izo nzandiko nizura mukobwa ukeneye guhagarika kuzohereza. Kuko sinatuma zisoma. Njuka za 11 nkazivanamo nta nubwo azibona. She reads these out to me, you know, at night. Rimwe arizogeze kunsomera mu matwi. For a bottle of wine. Ariko ntago mashaka mu gihe turi kwinywera ka wine kanje n'umukunzi wanjye ko bari maransomera izo nzandiko zawe. We laugh about it. Ariko kenshi arugegeze kunsomera turaguseka. She wouldn't do that. Ntago uriya mukobwa yanseka. You really don't know anything about her, do you? Ariko uriya mukobwa Lina nubwo umuzi byinshi. Sibyo? Fuck you. Ijyaga pando.
You want to take a swing at me again? ushaka kurwanira hano se nanone gerageza hano ko ari gereza nkora urebe ibikubaho You're lucky they're here. uri umunyamari yo kuba ari hano Need you and your sad sack story. wumva ariko se kuki utagereza guturisha inkuru yawe ibabaje y'umwanda ugatuza And do you fucking time like a man? wishe girlfriend wawe habuze gato And leave, wica n'inshuti yawe inshuti magara yawe leave her out of it. wagerageje uriya mukobwa ntabwo yakwenya guha urukundo kuko azi ko uri umwicanyi I hear it from her. oya ibyo niwe uzabinyibwira ntabwo ari ugomba kubimbwira I've said everything that she wants to say to you. ibyo mukobwa ashaka kubwira nibyo nkubwiye nta n'ikindi I don't believe you. ntabwo nakwizera ibyo ngusabye kunyizera kayinura beho I know what you are. erega nzi icyo uri cyo Snake. uri inyamaswa uri inzoka Love who you want. niyo mpamvu urimo uraseka King. seka ibyo useka ariko uri inzoka You don't see it. But you know who will? Lena. ati umuntu uzakuvumbura ni umuntu uyu umwe n'uriya mukobwa Lina Nah. She's smarter than you. uriya mukobwa kurusha ubwenge she's smarter than you Get you out. azakuvumbura kandi azaguta hanze azaguta amazi ibyo wigira byose umenye ko Lina azaguta amazi nawe ugira ibihe byiza ibyandiko byawe bigumane aya kandi urakoze reba filime sasa bwatinze hakuno hari uwaje hano muri paramara cyangwa se paramata kamvuge gutyo bambwe ko ngo Aliyet ngo yagurishaga iki amatapi za kapeti hano ubutapi bw'imbere y'icyumba bwo bakandagiraho bwo mu madushe hari ikintu nagufasha Yeah, abona Aliyet Love this tech. wazi ko zitapi Between you and me for natarwa hagati yanjye nawe you end up spending $5 to ati rwose hari amadolari 5 ureba hano and we'll take any izari zo nzajya ubutaka itaka ko zarangura bikoroha messy boyfriend. ariko izo tapa kenshi zigurira abana ba boyfriend b'abasazi ntabwo zihandura vuba You Harriet? yaba ari Harriet Harriet Mason. ne Harriet Mason arahinduka urinde Okay, my name is Lena. Bantalina This is gonna sound so weird, but urumva ibintu ngiye kubya bishaka kumvikana nk'ari ubuswa cyangwa this ubusazi is about Peter. ibyo nshaka ko tuganira n'ibijyanye na Peter ntiyavuga Dani Harriet arahinduka No, of course not. yakwereje oya ntabwo yanyoreje wamenye guta wundi I mean, I just asked around. nagiye mbaririza abantu benshi batandukanye No, okay. ninde wundi uzi ko mba hano No, don't touch me. uba utangwara muzabagiramo ubwo barahinduka Look, he told me his name was Dan. yambeshye ko yitwaga Dani Don't care. I ibyo don't ntabwo bindeba go with him. Just nta nubwo nkeneye ikintu cyamuza nawe Okay. ujya kure yanjye sibyo away. kandi ujya kure yanjye naguhamagarira polisi uyu mudamu sinzi iki Peter yamukoze iki sinzi Dani yakoze ibiki Harriet Mason urebe filime ariko aramubwira ati sinshaka ko munamenya naho undi bwatinzu yatashye nawe byamucanze arimo arikorera iperereza gake gake wa musore Kayini yabwiye Dani ati cyo nakubwira cy'uyu mukobwa ni umunyabwenge niyo muntu uzagutamaza uzaguteza abantu umukobwa yaragiye atangiye kuvumbura byinshi uyu mugabo ugenda yindura amazina abantu babanye nawe bakaba batifuza ko abantu bamenya ahantu baba abantu babanye na Dani bose baragenda bakihisha ese Dani ni umwicanyi takaroso hasi areba kakaroso anaga muri puberi uyu Dani abantu babanye nawe bagenda bagahindura amazina bagahindura aderese bakihisha na Dani nawe ubwo akaba yaravuye ku izina rya Petero cyangwa se Peter akajya kwita Dani kere probleme umukobwa araho ajya kubona abona maniga arimo arava hakurya tangiye kugira mu rwikekwe bimwe tese yamubwira ati wihubuka ujya mu rukundo cyane n'uyu mugabo utazi neza umukobwa ngo yinga ibintu byo mu nzu ye ngo abizane hano mu cyaro ngo babane yewe ni delivery ni Dani umukobwa asigaye afunga amapata yose. Hi. Bita sheri. Since when do you look up? Kuva ryari ufunga ipata ryo hejuru? But I heard something outside. Mana numvise ikiruza kibujabuja. Freak myself out. Mana birankanga bitamo gufunga. Can I come bearing? Uranye mvitaze cyangwa narenguzana impano. Mukobwa oya winsoma naga ari ngombwa nago bikenewe. I wouldn't. Ihangana. Doing backflips. Mana munda harimo byadogereye munda. Place did she? Tese yakugabira ibiki?
Umukobwa yanga kumusoma. I have chicken. Nakuzaniye chicken breast. Grandma's special recipe. Ati rwose nshaka gukora special ya nyogokuru wanjye ajya gukunda guteka. Somebody on Google. Haraye n'imigati ariko nyogokuru mvuga no kuri Google. Umukobwa atangiye kugira urwikekwe. Niki kindi se? How can you be sick Hasi waba warwaye ute? and still be so beautiful? Man uri mwiza nubwo urwaye urasa neza. You don't feel sick. Man ntabwo uri kushyuna shyushye. Man ndimo ndacisha hejuru no hasi mu ndambi meze nabi. Straight to bed for you. Ndagana no gutegura agasosi n'umugati. I feel like I should be alone tonight. Ndumvira ijoro watahi wawe ejo nshaka kwirarana. It's not so. Ndashaka kuba ni njyenyine. Urebe? I drove all this way. Oh, naje natwara ngataha. Dan, Waraza kwita Dani. I want you to go. Ndashaka umvire mu rugo. Buri abazungu n'abana bezumira bwa ati mvira mu rugo. Urasohoka ukagenda na byo rwazerera ibi nta bisobanuro abazungu bajya batanga. Ati ndashaka umvire hano. Ni inzu y'umukobwa. Okay. Okay. If you're so adamant. Oh, niba ngona gwa amahoro nagenda ntacyo bitwaye. A lot of fluids, alright? Ariko unywa amazi menshi niba wumva mu ndata ameze neza uryame ejo nzaza nkurebe akiri kare. Urebe filime? Ati niba wumva mu nda byadogereye unywa amazi menshi unaryama uruhuke. Nta kibazo. Before I forget, Ariko mbere ko nibagirwa. I found this. Hari isaha yawe nayibonye munsi y'intebe. Hari anegamira. See. Munsi y'intebe. Mu modoka yanjye. Maniga nawe yabonye isaha. Man, ubuse. I've been looking for this everywhere. Nayishatse buri hamwe. I heard it beeping. I thought I was going crazy. Nanjye numvaga irimo irabisona cyane. Off after dinner the other night. Kuva ryaje utwo dusanya narayibuze. Erega zino saza zifite buno bukomo bwa silikoni burambangamira. Bonera rije kandi urakoze. We're finding it. Kuba wayibonye Mercy pe. Urakaza neza. My hero. Ntwari yanjye, joteme. Ariko iri joro tumuka. Ariko ntuzongeye kwibagirwa imeze isaha yawe. Maniga yamenye ko uyu mukobwa nabona kaneke kubivuga. Namwe mukanure. Kobwa nagakize uyu mutipe. Iriya c'est une problème avec cette question que ni gifaransa mbavuze namwe mukanure cyane. Aya. Deba filime sasa. Lena? Harriet. Ni Harriet. Got your message. Nakiri ubutumwa bwawe. I shouldn't be talking to you, but Ntabwo nakabaye mvuga naye muri kano kamwanya. Harriet yamweje voice note. if he's done this to you as well, then Reka nizera ko uyu mugabo ataragukorera bino bintu ngiye kubwira. Ariko ugomba kubimenya. Nyabwatinze yafashe iya mbere aza kureba Harriet. Conference. Ati bwa mbere nza muri Sydney naje muri conference. Someone introduced us and we kind of clicked. Ati rwose umuntu yaraduhuje ampresenturi amutipe Peter ariko byabaye nk'uburyo bwihuse. It felt like fate. Numvaga ari nk'igero ry'Imana kuba muhuye n'umuntu baduhuje tugahita dukundana. Peter was so kind. Peter yari umusore w'umwana mwiza, smart, umuhanga. my type through and through. So I Umva nabonaga ari type yanjye nyine kwa kuntu ubona umuntu ngahita umwiyumva mwe bati ubundi uyu nayo narabuze. extended my stay. Byatumye numva ko twagumana. Anyway, after a while, I Narifite kandi kuva muri Sydney ngajya mu ndi mujye waho nakoreraga ariko biba ngombwa ko duhita tubana. decided that I needed a proper place. Ariko byatumye numva ko nyene ahantu ngomba kubana nawe. Uyu mutima afite ukuntu atari abakobwa injuga bagihura gahita umukobwa agahita yumva ko bahita babana mu nzu imwe. Nk'ibyabaye kuri kano Kalina gafata ibintu byari mu nzu yako yari i Kigali ngo kamejyane hehe epfiriya mu cyaro mbane nawe. He suggested we move in together. Umutipe rwose nyuma yaho yuko mbimupropoje ko twabana nawe yarabyemera ngo tubane. And I was head over heels. Ati numvaga ari byiza. And it felt like my choice. Ahubwo numvaga ari amahitamo yanjye atari nawe umusore ko nyine numvaga ndi mu rukundo ruhambaye. But in hindsight, it was all him, right? Ndabizi uriya musore nawe niko yamfashe. Then what happened? Hanyuma se byaje kugenda biti? He changed. Yaje guhinduka. He started keeping tabs on me. Yatangiye kunkurikirana aho ngiye hose. He'd always ask me where I was going and why. Yatangiye kumbaza ahantu hose ngiye n'impamvu magiye. Muri make yatangiye kungendaho. He made me feel like I couldn't see my friends anymore. Yatangiye kumbuza inshuti zanjye akambwira ko nagomba kubana n'inshuti. Nibyo yamaze iminsi biba kuri Kalina nako akabwira ngo nagomba kubana na Tesi. Ati yatangiye kumbuza inshuti zanjye akajya ambaza ngo ngiye he najya ku kazi akankanira. So I broke up with him. Nuko byenze twatandukanye pe nta mugabo wambuza gukora.
Then my mum got sick. hanyuma haciye iminsi mike turatandukana amaze kurwara and I went back home. biba ngombwa ko naho iwacu. He showed up at a funeral. uriya mutipe aragiye kubona mona aridumbukije mama yapfuye aza mu kiriyo. Then at my old place, azi iwacu mu cyaro. I'd wake up to dozens of calls from all these random numbers. ati natangiye guhamagarwa n'amanimero y'abantu batandukanye, amanimero y'abantu benshi bagiye batandukanye. It was one night. rero ryari ijoro I rimwe had a friend over. He must have been waiting outside. nari mfite umushuti wanjye rwose yaranegereje hanze Watching. arambwira ngo uyu mutipe asa nkaho ancunga aho ngiye hose. When he saw us, he lost atubonanye it. yambonanye n'uwo mushuti wanjye uwo Dani arasara. He took Peter yarasaze. off the hinges yaraje kubita urugi ararukura and told me that amunaga mu muhanda baragundagurana. nanjye ambwira ko ndi abakobwa And that bicuruza ntabwo navuga ijambo ariko bavuga ngo aranduka nanjye ngo ndigurisha kubera ko nambane n'uwo mutipe twakuranye. he was gonna kill me. twararwanye hafi gushaka kunyica. Are you fucking serious? hase uri seriye cyangwa ndakubeshyera iki? Dani yagiraga akantu ko gufuha nyine akumva ko yakwiharira akaguca ku nshuti akaguca ku muryango akumva ko utanakora n'akazi ube nka housewife w'abagore bo mu ngo bo guteka gusa. I took out an ABO. nicyo nakoze nta kindi. Mom's surname. naragiye mpindura amazina yanjye nshyira izina rya mama mpindura akazi. I moved houses. nimuka mu nzu nabagamo. Everywhere. nimva ahantu hose yaranzi. I couldn't. mpindura n'umujyi nabagamo. I couldn't leave the nagize stress ku buryo nashoboraga kuba narya nashobora kuburyama. house. ibaza umuntu wamambiraga akumva ko naba mu nzu gusa. nari meze nk'imbohe. You know what? urazi People tell us to find someone who worships us. rimwe na rimwe hari abantu batugira inama mu rukundo bakaduha tujye dushaka abagabo badusingiza badukunda cyane. And Peter truly did. ariko Peter yaransingizaga Mana yampaga kaya kikandenga. ariko nyuma y'izo kaya wa mukobwa byabaye. That was the scariest thing I have ever experienced. ibintu byabaye nyuma y'uko uyu mugabo yansingizaga akangira igitangaza. nagize experience y'ibintu byanteye ubwoba na n'uyu munsi naribagirwa. niyo scariest experience nigeze ngira mu buzima. aka nako mutipe nakemerera kujya ku kazi akamubwira kujya ku kazi. Felt like fate. nase imukunda nawumvaga atari nk'igeno ry'Imana atari Imana yabahuje. Right, but what if it wasn't fate? Or chance? ese wasanga atari igeno ry'Imana cyangwa atari n'amahirwe? ese wasanga What if he chose you? wasanga ariwe waguhisemo? The place you stayed when you first got to Sydney. ese ahantu watuye bwa mbere ujya muri Sydney Do you remember the address? waba wibuka aderese y'aho hantu wabanje gutura ukigera muri Sydney? Annandale, maybe? Annandale niba nibeshye ni muri Annandale niho nabanje gutura. kandi be kuri application nabanje gutura. cyangwa wagiye muri ya mazu yitwa Manest Share za nzu z'abasore bakodesha zo kwicundeberamo. kumbe maniga do ibyibera mu nzu byose umukobwa ibyakora byose abahamagara. iyi nzu nayo mu cyaro nayo yesitemo za kamera. ibyo umukobwa apanga byose ibyavugira mu nzu byose maniga byose ababyumva arabizi ko yatangiye kumuneka. aya basi ho aya bamwise Dan cyangwa Peter. mwabakobwa mujye mwitondera abantu baza ngo mwagiye mu rukundo mukayagara ngo ngo tubane ugahita wemera. niyo mpamvu buri akantu k'umuranga ka kera kari sawa. umuntu ahabwa ati umwana ko ari runaka nyabuna byavamo koko basanga yubaha ababyeyi atinya umuryango. bwatinze hakuno. Lena Phillips to see Ken Curtis. Lena Phillips naje kureba Kane. I was told he was in recovery. bambwiye ko rwose ngameze nabi atameze neza. byagenze bite? baretse gato yandaje. yaje ku bitaro. I'm listed as his next of kin. urakora cyane numvisha makuru yihuse. ntabwo akabaye uri hano. Do you know what happened? What happened? ibyabaye ni biki? On him. wagambaniye umwana wanjye. Gave up on him, you all did. He killed his best I know my son. umwana wanjye namuzi ntabwo yakwica. ntabwo umwana wanjye ari umwicanyi. nyina wa Kane niba yarwaye ari mu bitaro. ageze ku bitaro akubitanira nande na nyina wa Kane kureba kamera. uyu mukobwa yaratangiye kujyamo akantu kihungabana. maneke niba yarwaniye muri gereza niba byagenze biteje ne konepa. ariko uko biri kose bamukomaguye. yagiye afata depression ziwe na impression birangira mu bisession bite. manigaraha. The fuck were you thinking? watekerezaga iki? Picking fights with a bunch of skinheads? I mean, umvaga bari abantu baza skinhead b'abanyamegizike mwahangana abakariteri. to stop doing dumb shit like waretse ko ibintu by'ubuswa wa mugubu.
Jesus Christ. Mana nyagasani. Ubuzaruhuka rwashizemo umwuka. Narakwandikiye. I wrote to you. Many times. Nakwandikiye inzandiko nyinshi. Kenshi gashoboka. Blaine. Ngerageza kuba nagusobanurira. In prison you are what they say you are. Umva muri gereza urimo iyo bavuga kurimo. Mutipa sa nkuvugira mu migani. And you wonder what if it's true? Ndimo ndiba ese nakujya bazana ari ukuri. What if I am a killer? Ese koko ujya bibaza niba ndumwicanyi. Ujye ubyibaza. I know I am, and I'm not a good man. Obori ndabizi nawe muri wowe uvuga ntago ndi umugabo mwiza. But I know deep down I didn't kill him. Ariko ndabizi ko indane muri nge kabana n'urwane natsinze rirya joro. Ndabizi ko ntago nigeze nica Axel. Kararira wihangane. Mama wa Kane nawe avayo. Umva buretse. He came to see me. Yaje kundeba. Dani yaje kundeba. Witonde kandi witwararike. Okay. Sawa. Ambwiye ko Dani yaje kumureba ariko Dani nawe yagize abwira uyu mukobwa ko yaje gusura Kane muri gereza. Ariko ambwiye ati witwararike witonde. Rangije. Umukobwa aracomoka. Amaniga aramwe ati nakwandikiye inzandiko nyinshi ariko nta rwandiko namwe yarigeze yakira. Akira aho yahuye na Harriet amubwira amakuru yose kuri uriya mugabo. Amubwira imico n'imyitwarire n'imigenzereze. Agiye kureba basangamo missed calls 13. Yamuhamagaye inshuro magana. Ntiyabitindaho yikoza mu modoka. Sasa hakuno. Kwa Claire. Dan, what are you... Dani. Someone owed her hand. Neki. Ntabwo ufasha urukeneye se. Plans? Hari ibyo wapanze se. No. Ntabwo ugeze umugana ariko. Oya ntabwo byari My ngombwa. schedule cleared up, so. Ariko gahunda nafite z'akazi kasa nakarangiye. Hey, Zara. Bite Zara. Maniga natunguye Claire. Is not here, is she? Nena ko nawe uri hano. Why would she be? Dore si yabari hano aho mariki. Is everything alright? Ibintu byose bimeze neza se. Yeah. Cyane. Everything's fine. Ibintu byose bimeze neza. I thought it was meeting her here. Narizi ko turi buhurire hano. Must have got my wires crossed. Wasanga twese twayoberanye. Help you with? Nagufasha iki se? Urumva? The studio. Muri studio. Niyo nyene kununganyiriza. Sasa umugabo aje abaza ngo Lina ari hano ngo bari buhahurire. Reba filime sasa. Nibwatinze. Uyu nawe azana bya bintu bikate ingufuri. Acaka gufuri hamwe umugabo abika ibintu kuri company. Arangije yinjira indani. Uyu mugabo uhindura amazina. Abantu bose bamenyanye bajya guhuza ugasanga bashaka ko banamenya aho baba. Yakira amakuru menshi kuri Harriet na Kane amuvuga ko Maniga yamusuye gereza. Inzandiko zose yamwoherezaga nta namwe yabonye. Agira amatsiko ububiko bw'uyu mugabo. Aza gupima studio arebe ni ibiki areba muri studio. Mugabo akiraha yakira ubutumwa ko muri storage unit ahanabika ibintu kwarimo motion detected. Hari abantu bafite za detector ahantu babika ibintu byabo. Umuntu yakwinjira mu nzu yawe ugahita wakira iki sinyare kuri telefone. Nkuko West uhuza kamera na telefoni harimo na motion detector ushira mu nzu yawe ku buryo umuntu yinjira mu nzu yawe ugahita wakira notification amenya ko mu bubiko bwa umuntu winjiyemo. Umukobwa kugera hano umugabo akora ku mashansi ariko storage unit yiwe huzuyemo za kamera. Urebe filime sasa. Uyu mugabo aya makamera aya maziki barebyo nibaza. Raka Maniga yavuye kwa Claire vuba atanakoze ibyo yakoraga acana icyuma. Uyu mugabo asinze afite urwikiye ko rwiki. Uyu mugabo ona sasa Gakobwa kageze aha kabona ari ama screen. Reba filime sasa. Kobwa yicara hano. Password namenya ari ikira. Yitonze.
yandikamo izina rye rina kumba maniga yahora yari barirukanga nimba afite urwikekwa rw'iki mujinya akanda enter dore ngo arafungura amascreen kumbe maniga yateze amakamera menshi mu ngo z'abantu benshi bagiye batandukanye abantu bagiye hatandukanye ni benshi agenda areba bari mu ngo zabo abagabo n'abagore urugo rwose agiye ngo agiye ku ishansiye aze kukirangiye vuba ne bitandatu ukwezi na 2 ku cyumweru aracyari mideya